cijenjeni gledatelji i gledateljice, sada kod sebe imam poklon box pod brojem 32. Da previše ne duljim, idemo odmah vidjeti što nam to skriva poklon box 32. Pa ću vam prvo pokazati ovaj set, zove se Botanic Spa. Mogu vam odmah reći da je glavni miris ovog seta eukaliptus, tako da ako inače volite taj miris, ovo je definitivno nešto za vas. Koliko sam stigla pročitati, ovdje imamo još i sastavu aloe veru i shea maslac, tako da se stvarno radi o prirodnim proizvodima i koliko možete vidjeti ovdje se nalazi jedna mala spužica koja nam jako dobro dođe za masažu tokom kupke ili tuširanja. Tako da ako je to nešto što baš vama treba, sa ovakvim setom ne možete pogriješiti. I idemo vidjeti što nam se to još nalazi u ovom poklon boksu. Dakle, sada ću vam pokazati predivne sunčane naočale koje imaju stvarno zanimljive okvire. Dolaze nam, dakle, ove naočale su nam pod brandom Gecko. Izgledaju stvarno jako dobro. Možete vidjeti da imamo ove neke smečkaste tonove, lagano zatamljenja svjetla u tim smečkastim tonovima i isto tako samo obrub je neka kombinacija crne i smeđe boje. Izgledaju stvarno dobro i sa strane imamo još ukrašeno sa zlatnim detaljima. Idemo vidjeti što nam se još to skriva u ovom poklon boksu. Imamo jednu predivnu maramu ove divne crvene boje koja je itekako upečatljiva, pa ću vam ovako malo raširiti da vi nju bolje vidite. Dakle, prođite s ovim predivnim cvijećem, raznovrsnim koliko mogu vidjeti. Imamo stvarno jako puno boja, ali ovih nekih nježnijih zemljanih. Stvarno izgleda jako dobro i da vam isto provjerim kojem sastavu se to radi. Dakle, to nam je 70% viskoza i 30% svila. Tako da možete odmah pretpostaviti da se radi o visoko kvalitetnoj i prozračnoj marami. Ako ju nosite preko ljeta, definitivno vas neće smetati i neće vam biti vruće. I zadnje što nam je ostalo u ovom poklon boksu je ovaj predivni Bordeaux neseser. Tako da ako se pripremate za neko putovanje i treba vam baš ovakav neseser, ovo je poklon boks baš za vas. Malo ću vam pokazati njegovu unutrašnjost, nema nekih dodatnih džepića, tako da što se toga tiče dosta jednostavan. Evo, nadam se da vam se poklon boks kojeg sam trenutno pokazala svidio jer meni definitivno je.